amogelesega mo Botswana thinking law. Ko ke le tisang gaufi le molao. Tsatsi eno mo kgatisong ye re a go bua ka sengwe mo molaong se se bitswang prescription. Mme re a go remelela mo sengweng se go teng acquisitive prescription. Mo ke tsetana ya ntha ha re bua ka kgang ye ya prescription, mme ebile mo tsetaneng ya bobedi re tabe re bua ka selo se go teng extinctive prescription. Mme pele ga re tsena mo kgatisong ya tsatsi jeno, ke kopa go tsenya kitsiso. Mo ke go amogana molaetsa hela. Ha e le gore o na le kgang, itebaganye le babueledi. Thapa mmueledi o e leng gore o ka itebaganya le kgang ya gago. Ha re tswelela ka kgatiso ya tsatsi jeno, acquisitive prescription ke ha motho e le gore dithoto e nna tsa gagwe ka ntha ya go heta ga nako. Dithoto ha ke raya dilo tse di kgonang go suta mo go teng movable property le dilo tse di sa kgoneng go suta tse di tshwanang le lehatshe. Mme gore motho go te ke ene mongwe wa dilo tse, go na le dilo dingwe tse di tshwantseng go supiwa. Selo sa ntlha ke gore o tshwanetse gore a bo a ne a tshwere kana a dirisa dilo tse a batang gore go te ke tsa gagwe dingwaga tse 30. Mme a se dirisa yana kana a se tshwere yana a sa tsenngwe dikgoberego ke ope. O tshwanetse gore go nne le mo go teng neck V, neck clamp, neck precario. Neck V go tewa gore selo se o se tshotse ebile a se tsere a ne a sa kgothokgotsa ope. Kore a se tshwere hela kana o ka tswana a se hilwe mahala tsa tanki kana a se setse mo tseleng kana mo nageng. Mo ga neck clamp gone e le gore motho o dirisa selo se o tshwere selo se mo phatalatseng. Mongwe le mongwe o mmonang o itse gore selo se ke sa ga bonolo sala ka se dirisa kore ga a hiti sepe. Neck precario gone e be nna gore motho o selo se o se tshwere a se dirisa jaana mo phatalatseng, mme ebile ga gona ope o kileng ata ko go yene a na le kgang e tsetsepetseng a leka go supa gore selo se ke sa gagwe. Ha ke ha sekai, gongwe motho a le mo nageng a ba sela kgomo kana tse pedi, dikgomo tse di sena manyena, di sa jesiwa o mang, di sena tshipi, a ba di tsaya. Dikgomo tse be di tswelela di nna di tsala go sena ope o reng hewe ke kgomo ya me sepe. Ngwaga tse 30 e be di heta. Ha di sena go heta yalo, mongwe a ba tare o itse gore keng. Dikgomo tse di tsetseng dikgomo tsa ga go ne e le dikgomo tsa me. Ha nka supa gore nnyaa ke setse dikgomo tse mo nageng ne di sena manyena, ne di sa jesiwa o mang, go sena tshipi, ebile ke ntse ke di tshwere ngwaga tse di 30 kana go heta. Mang le mang o na itse kgang ye, di tsetse dingwaga di ntse di heta. Jaanong ke kgonne go supa gore le ga ke di setse mo nageng jaana e nnile tsa me ka ntha ya go tsamaya ga nako, gone mo ga acquisitive prescription. Mme ebile jaaka ke buile e kgona go diragala mo go tsa lehatshe. Mme go tshwanetse go lemoga gore ga go ta ko go tsa lehatshe ga go kgone gore o bo o tsaya lehatshe le ka acquisitive prescription ga e le gore ke la goromente kana ke lehatshe la semorahe. Ke sone le bona nako tse di hetang goromente a kgona go thubela bo maipahela dintu kana ba ka bo ditsha tsa semorahi le bone ba ntsha batho mo ditsheng. O tshwanetse gore ga o bo o re golo mo go nnile ga gago ka ntha ya go heta ga nako, o bo o kgona go supa gore o ne o sa itse gore mongwe wa selo se ke mang.
ka lehatshe ha le gatisiwa yana kana le gatisiso o kgona gore o bo ya go go ba deeds registry kana o ya go go ba ka boditsha tsa semorahi ba land board gore o bone gore ha ke le ko bolebelebe setsha se ke sa gamang. Ka jalo go dira gore kgang e ya go hiwa lehatshe ka ntha ya tsamao ya nako acquisitive prescription e nne dingalo. Ke sologela ha la nyile sengwe se se mosola mo kgatisong ye, mme ke kopa gore le rate le subscribe gore ha ke tsenya kgatiso e tang e be le itsisiwe. Ke tla le bona mo kgatisong e tang. Go siame.